Ka Regional Committee na kabanta ka West Jaintia Hills District, kala Sdang ya kawat ka baningkong bansyong jingialang na kabanta ka jingialang pynbeit put ya ki jaka bakaja ki bahap hapo ka West Jaintia Hills District. Ya ka jingialang la syong ha conference hall ka office u Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills District hanong ba jowai mentakasngi. Ya ka Regional Committee, lakli ada usembut menteri rangba ka jela usnyaw bahalang dahar kum u chairman, u coming one emban kum u vice chairman ha ka jingdan lang ki dekat ki bakentup u chief executive member ka GHADC, u thombor shiwat, u MDC u aibor lang shadap bat ki bor penyat district ki bakentup u deputy commissioner, u BS Solia bat u ADC u MA Chalam. U chairman ka committee usnyaw bahalang dahar habakren sekilat pathai kubor hadin ka jingsong jingialang ulaong ba kani kadai kawat ka baningkong katkum ka notifications batamai jong ka sorkar jilla kum ka jingsdang ulaong bana kalyang ka committee kan persyang banshim details shwa ban submit sya ka sorkar jilla ulaong ba ka committee kala batharu ya ka board district bakan sedang no banle ya ka ka baki dai banle na ka benta ka no ka jindan kam jong ka sorkar. Ni Sdang chunga first regional committee ka kamga notification butume yung sarkar butume kaji amlanga o level minister ma kumbal komanda mbah ini man kawas man ni komite unai apa dia meloro ini lembat no absenu mangjor o marbu mg kampuni kan ini kampung Sdang dia berkarya komite wa ida urta proses kami ulapus percang cimu di swau sumini ki report ke state government kalau ada instruksi di district mission lah wah sudah ulet atau ulet kan kamu kamu waga state government dem kamu kalau mana gini kisi boleh DPM ga gini lah media lembar simkia ada level yang cukup listari hai itu juga cekik kamu dream member kamu kata ya kamu kata itu institution teman kami terhadap member kamu tetap kita support boleh ya kata kau lokal melihat ni report Hanya regional committee daw mi poro daw yan ang nang heros. Kau melihat dengan sensim na sinyal ada bang. Kemudian kata mi ka tu ko ni report tang handai request si hawi to ko developmental work. Aga level yung choose ka tiro arli state wa kawan kon developmental aku untuk kan to yu le ka Meghalaya to lai bai di le ka sam to lai. Ketujuh man kam te ka man ka.